Attention TV, so subscribe our YouTube, follow our Facebook, like, comment and share our both side, my notification bell so now to be the first to get the videos. And then it's about Bekaya saying na Bekaya and send a course where Ghana memo has said come here question of Bakawa our Ghana honey doing any Kumchacha or Korane for presidential seat na and no one casa to the motor say and the party na friend Kums People's Party I ne e kamya kwese ni gum ya se na so da bi ono de ke ane wo ho actually say e Kums People's Party baba abetu na mu to e chirim say ne kre o ko stand for presidential seat yanko me ko tin na mu sem emba. Good morning mejo so menim say nyame adom wo ho ye pa nyame adom pa cho na so ho ye Ewrade adom boko pa michia watifo ne wahwefo nyina na wajumayefo ompanifo nyina michia ubia omunyina ajo so prophet me pa cho anopai de enye bone poster bi enenam social media na GH page yensa ka bi ene awohwe poster me wo ha ya so a ya trust say Kum People's Party for President 2024 ena o picture fefefe kama pan wasi wani edem ena ya Kumchacha ewase. Spiritual leadership is what we need, accessible to the people. Way any poster abepiemu ewo social media wo can kind the making ya natural say Prophet Kumchacha ebe stand for President 2024 anopa ye bisa say poster no kreben enewo you're on GHPT medase medican etia wodeda ahofe eye nokre na nokre ye ne say me wo ho no mana buruchirefo ahodo a won do so ye me wo fans bebre e wo Ghana ha bebre e na me wo fans bebre gu buruchire ti buruchirefo a won ye me fans a won kan bom more than nipa be 200 for country to country my men kan sa e bi wo America e bi wo Germany Canada UK won ye Ghana fo e na won kan bom e na won say on what tenase ye say Prophet Kumchacha me yo bi a me de no kore to ba bi a no kore da okay me yo bi a me kan no kore ade ne ye kokwa me kan ne kokko e tuntum a me kan ne tuntum eti no on pese 2024 Prophet Kumchacha me dina for presidency na me dina for independent na on the on den e support me e boa eti afasi kasem ene sabi on say obi te party a e kasem ni nyina is kasem ni ade eno de won ne me akasa academy say ma me mi kura wosika ho okay na me ankasa wan sidi mpo eye me ya me wan sidi kura me wuram won organize wo ho na adwene ba won tirim ache pa okay I want person 2024 no on my Prophet Kumchacha it me ejina me pa cho ma me bi say ena wo fans aka na wan kasa no why you ready why you crowd say wo begina eye president e wo Ghana ha say me you have every bi me kasa 20 I be 2012 no ubisa dodua enimwa ena 2012 me yewu interview bebre wo Kofi TV Ade TV adom eba pipemu ni ade pa 2012 no Prophet Kumchacha me yesem me gina okay me kan say me tu anamon kora ko electoral commission any ade e wono na on start here won di emra bi any ade be wure mu na ne yehwe ebre na aka na atam na se emra na won di aba no na yentumi nye se adwuma ni nyina ansa na won tam na so eti 2012 so bisa obi a wo follow Prophet Kumchacha okay mi gina ye na ka mi tu anamon akọ ena eno no bi be wure mu kakra na ja me kote da ye 2016 die me nyi mi ti kura ena 20 ye kan say 22 year ye wo mu ya na
adofo ado Prophet Kumchacha onwa kan bomwa on pese on de meko etimi no eye mi vision kase ena se vision no so no abam na sabe won ye won wadwen so won oboa no won ye nipa won ni mode sa na meka no won ni mode pa me nuaba. Okay, Prophet, where the ba my next question? So yin na nim say no, o man mu ayeden, amanfo esu, ye pe change, ye pe leader beba, na wama enyoma mu ahenhan ye, ene se nyame adom, where you would say 2024, onso obegina for president e Ghana ha say, asempa, na me fa akwanya iso na mabisa say, Edi niema na wodi agu akwam edi niema na wo ba obeye enu nti no Ghana for entoma me nua ba me dase kosin bi wo no ma me fa no metwem ansa me ka se 2012 na me yesa me kɔ no obi di bai se na so fukum chacha won teborofo na eden na wo ko gina sa ye nto abema na be ye president ena me ka che ne se sebe na bi nsa ni nim di yesa hwa ewi asinyina ekuta be ye almost be ye 10 billion population enye million obi ekuta be ye 10 billion population even China for one kwa ekuta 2 billion population 2020 na China for population aya 1.7 billion enye million billion 2022 China for kuta 2 billion population ene me no ka say China for population e do so say Africa nyina population Africa population and be 1.3 billion population China for do so in the whole Africa by China and first and say America for kuta superpower and they say superpower no China for give for America for some and me no ka say or maybe a pelon no maybe a akobese boa na wo pesca China more na do won ni chele ye mi say China president miniaba what say wa kambro for that pacho tie de so fukum chacha America no me pacho mi tie pa you know say bibi ba na say ye tu anamon no obi gina wa ye ene won teborofo ena oborofo nye no wadi case nya China president on Cabrofo. China president in Cabrofo. But and Yankopon sira China for which sira one to expense. China for to me di emo na muni biaka. No one so no the Ghana for. Sabe, ya country baby wa one man. All Cabrofo and Fabrofo nyejuma e wo nkrumo. Ba ko development akoso. Ya na me ka say new school ne menyansa. Nyansa nyame na de che eti na kan Proverbs 3:19 waso wanyankopon di nyansa ene bo wiase wo betimi akọ school ba na wonim nyansa ana wuti so a entre nyansa eti kasi nyansa ne ya adeso amekon eti dia me Prophet Kumchacha me kan se ya show man mu a oman no enkoyie eniama diegu eniama tete eniama ebasa ya de brofo na chichiri kuro and ya de brofo na mo man ye ya kanana to danko ekufu ado brofo be no onka nana to kam brofo American strength or kam brofo out me say na no de brofo kan de nana to kind de brofo che nana do nimpa ni fu eguwe hana enim ade te brofo che won MPP for say ye wo mema all educated but what you say MPP ba power from 2016 eba nana do bedi akonai miss of Kumchacha mekan tell won nese amamu no agye fa ne nsechi amamu na agye fa nana do nsechi wo huso ba ko kra which let's say enye brofo kan ena sabi yedibu o man we no enye sabi suku ko ene brofo kan ene yedibu eti study ya wo man nkoyie eti chafo obra usia prosinia ne mpabo wachia aisi timbaka usia prosinia ne mpabo wa atia isi timbaka ene odinam eti Prophet Kumchacha ye partner
yɛde ba na na sɛ yɛnam kwan so a yɛtu anamo a ɛba no ɛyɛ People's Party. Okay. Kum People's Party. Yɛbɛkum wɔ hia. Yɛbɛkum ɛka. Yɛbɛkum amania Ghanafoɔ nam. Na Ghanafoɔ tumi ade wɔ ho because ɔman yɛ population 30 million. 30 million population. Na so still yɛbrɛ. Bibia nso Nyankopɔn de sire wiase no. Ebi wɔ Ghana. Yɛwɔ cocoa, yɛwɔ bauxite, yɛwɔ timber, yɛwɔ manganese, yɛwɔ oil. Ɛde adeɛ bibia wɔ Ghana. A free bad administration. Bad administration and tutuya enkoyie. Wouldn't tutuya enkoyie to nkyɛn a. Ade asɔfo Kumchacha me hu ne sɛ. Okay, Proverbs 29 verse 2. Proverbs 29:2 say, "Atrenifu odi ɔman so mmoa, ɔman no obi yɛ anigye. Ade boyefo ni bedi ɔman so a, ɔman ni si epini. Ade baako ama Africa, any Ghana particular, yasenke kora corruption. Aban bi abo so obetu corruption ase. Enso ne yete anete. MPP aban ba, onse NDC aban enkorofo awiewia ɔman ni sika. Any at the end, one by one better to one do one court, one go prison. 6 years in here, what to say, actually, permit you look like one go in court. What to see a jelly will be that. It's a double beer or so for Kumchacha, may catch or say, young for one man and set Sabi Yanya, any puppy face say, Yedication, Yenimosheno, young fancy and Sunday and because of Barbara say, a boa would dance for Apono, and the bay Danny Pias, Yetibu, ya reject and ya reject stone, Yanin, I mean to me fire. Now what the ya be, now one say I'm pa, as soon school Yansan, and a soon Yanko on the awarded Chendi pa. It's a miniaba, so be source of Kumchacha, the American. Okay. Prophet, what church mu say mu be kumo hia, mu be ku amane, corruption ene nneema bebre. Sesi a yemfa ne say Ghana for ya to ama ye de oman no ahye won sa. Ade ba ko ben pote pa na obedi kan aye. Ewo Ghana ha. Miniaba, the sofu Kumchacha me yen say. O man bia no ebe prija ne free you for no. Okay. Ye creating you ama youth no na youth no ye obusia Kumchacha nese mo da beto abontin say no kre sesa wote say okọ for presidential seat obetime ato aba e dia mano no the no kre mo ana dia be so mo e wa attention TV so aya Converti Foundation ana smas ne number e 0548302984 me mo ni hwa only me that